postoji puna tvornica kulture. Zagreb, tvornica kulture, Pagan Fest. Molim bez Bez komentara, bez Ensiferum, Eilstorf, Hajdavog, Helsinki i Tir. Pagan Fest, Pagan Fest. Reci nešto pametno. Nešto pametno. To. Ja ne znam kaj je zadnji Google ovoga Google. I snimam sve ljudi oko naoko, ne znam što je pitao će ljudi. Arkane, vratit će, javit će se. Sad sam u poslu. Nasmiješi se. Nasmiješi se. Evo, pokušavam da snimi nešto pametno, ja glup i tu. Nisam okreni krug, Boga, počeo se odnovi. Reći ovo je sport, pa vidim teko. Ili snimi gušu na mrč. A ćemo mi biti na televiziji. Nikad nije bilo ovako. Jema, ali neko reka smo mi kršćanska zemlja. A vidite i reda da mrč to. Kužao se na svijet. Sviđa mi se outfit. Mašu kameru. Mašu. Amo naš medvida. Nije medo. Medo. Mora biti cijelo vrijeme kad ćemo sve izgubiti. Se može, mora biti Papika. Znači ljudi, more, tolika gužva da ne možeš. Masa se skriva. Gužva. Zanimljivo me djeve cijel. Znači ovaj ljudi moj gužva u pauzi. Govori šime, vidit ćemo bježu i tako. Opa. Pardon. Pozdrav publiku, molim te. Pozdrav publiku. Pozdrav. Čekaj, ja daću ti ruke i pogurit ću kameru ovdje. Šta ti radiš ovdje? Šta da radim? Došla si biti busar ili pagan? Pagan, neka. Šta si došla? A ovak kad ja znam da... Koja godinu znam?
Sve što sam ja mlad tada. Perspektiv, sve sam ja perspektivni igrač. Pa je, nema toliko memorije, a na internet daći. Ne mogu snimati, ne znam što ti rekao, a toliko ljudi. Ne znam kad si došao, ali kad tu je bio ovdje u kuću. Evo ljudi, vidite, gužva red, čekam idući bend i rock and roll. I da prvi bend, drugi bend.
Sending out to desperate.